Om Swastiastu. Angga Prantigatra Letan Sarasami. Sampun sagering papajahan dengan make. Angga lahiran make kunci raga jadi majahin indek kuno katerangan. Sedurung wonten sira seni uning kuno katerangan punika napi. Eta seni uning. Beta seni uning. Ini ngeten, saya make Cina buku ring halaman 45 nggih. Pinten punika materi ide kuruna katerangan. Ibu Icen dalah 10 menit untuk maca buku punika. Nggih, Ibu. Nggih, sampun samian maca materi ide kuruna katerangan punika? Sampun. Nggih, ini sampun Ibu jadi icenin magen tugas kelompok. Nggih, tugas kelompok punika Ibu bagi atau 2 kelompok. Nggih, kelompok 1, kelompok 2. Nggih, kelompok 1 punika ngarah satwa di rumah dan kelompok 2 ngarah satwa i siap selam. Nggih, sosok kelompok punika mandang ngarah napi manten guna katerangan sane wenten ring satu punika. Nggih, sekali ring genahnya dijel, galahnya bendas punika. Lanturang untuk muacan satu punika diskusi yang paling jebos. Nggih. Indek satwa punika boleh kacina ring internet. Nggih. Sampun resep sami-sami. Nggih, jadi sampun Ibu Icen kalah 15 menit untuk muacan satwa lan diskusi. Nggih. Coba wacan dulu nggih materinya malih. Mining video nika genah utawi galah. Nggih. Kelompok 2 ampun niki. Hendak saya jadi pakena. Bu, nggih. Kan ring keterangan genah itu sama di pura bukan rumah ring beriko itu termasuk pura mati itu. Nggih, ini beriko nika kan di situ. Jadi keterangan tempat nika sekali genah-genah juga nggih di pura saka sekali nika. Ini beriko kan di situ. Ada sana nika ke kuruna pengarap. Di mana kelompok 2 penapi. Terus sama diskusi nggih. Nggih, waktu kari mesisa malih 5 menit. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, dalah nika sampun las. Nggih, saya makin song-song kelompok nika mangga maju ke depan. Maju ring perwakilan kelompoknya nih. Nggih, mangga tapi saya kapolihan ring satu nika dados nika untuk sobihan ke depan. Nggih. Maju ring perwakilan kelompok mangga maju ke depan Bu. Kelompok 2 sila sering perwakilannya nih. Nggih. Terus ini majang ring kelompok 1 hidayang sobihan haki sane kapulihan. Di ring satwa idurma punika kapulihan guna keterangan genah ring umah idurma talan ring pasraman ring guna keterangan kalau menten kalau semongan ibit suni lan min maning. Nggih. Nggih. Ring satwa idurma punika sampun kapulihan indek genah lan galah. Ini kok majang ring kelompok 2 penapi. Nggih, ring satwa isiap selam punika kapulihan guna keterangan genah ring umah ibu, ring guna keterangan galah nyane wenten galah wengi lan nggih. Becik nggih, terus mriki malih. Nggih, punika sampun becik sami nggih indek guna
katerangan sani sampun kapolihang ring satu-satu. Sekadi satu idu lan satu selemeti wabu. Nggih. Nggih, lengan nggih. Ini kruna katerangan punika sekadi genah galah. Ring genah punika napi manten je tempatnya nih. Sekadi pura, sanggah, napi je gitu nggih. Ini galah nika sekadi bibi, tuni, semang, saja, lan sanadiyana. Nggih. Lengan nggih. Bu. Nggih sampun napi sama-sama sampun keresap ini kruna katerangan punika? Sampun Bu. Nggih ini sampun. Nggih panjang ngantos ini ki rumun nggih untuk pembelajaran kulonnya nih. Malebenjangan mangda kalanturang dindek kuno sanadiyana. Nggih. Wantas kadasa punika pembelajaran saking Ibu roh iki rumun. Ya pebutang pembelajaran ring rahilan makin. Pebutang untuk Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Ibu.